Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che clear tu le ngai thatu te in zawa in che bei vek ule voin hi February ni somni pathum ni nga ni sang ni somni pathum ani Republic veng koi pui bula ATM bom chetu ni riat Mizoram police ten an man Aizol SP pusila roya chuan voin khan thu thar la khom tu te hne na February ni som paria sang ni somni pathum in rin ni jing dar ni le minute som nga vela Republic veng koi pui bula ATM boot bom tu Mizoram police ten an man thu asoi poi khoi tu ni riat Emmanuel Lalbiak zaw hi Mamit district a bong tha khomi ani thu Aizol SP chuan asoya afarnu nen Aizol ram thlun nota an cheng mek ani Republic veng lai koi pui bul kong pui kama SBI ATM boot chu inrin ni jing khowa ma jingdar ni le minute som nga vel khan gelatin ni riat mangin bom ani a thilpuak ring tak an riatin abul hnaya omte an tlan chhuak ngala kong pui ana om SBI ATM boot chu bom chiat ani ti an hmangala poi khoi tu niarin hi kong puya tlan thla in man ani talo ani ATM poisa hi ahim ni in soi ani he thil thleng hi Mizoram police te chuan an ngai serious hle a chui chiang turin pusilal tan puya kai hroina hnuaya member som pakhat omna special investigation team an din ngalani enquiry team te hian poi khoi tu chu man chuange tumin thei topin ma an la ngala poi khoi tu chet velna chui zui zelin nimin chonhu khan poi khoi tu ni riat hi an man thei ta ani police ne na in puan danin an mi man Emmanuel Lalbiak zawa chuan SBI a loan lak atuma abei sei ang chan na ambulo awangin phubalak na ni pa in SBI ATM hi abei tamai ni in asoi Emmanuel Lalbiak zawa hena tang hian Mizoram police te chuan gelatin bomba ka apoi khoina man ro dang po an man tel bok ani